Elektrodistribucija Srbije saopštila je da se situacija sa električnom energijom stabilizuje u Ivanjici i da se struja pušta postepeno kako se ne bi odjednom opteretila elektromreža i opteretio sistem. Izveštava Marija Nikitović. Situacija sa snabdevanjem električnom energijom danas u Ivanjici mnogo bolja nego juče. Naime, posle skoro 24 sata bez električne energije, koliko je nije bilo u pojedinim domaćinstvima u ovoj opštini, situacija se polako stabilizuje. Prema rečima predsednika opštine Aleksandra Mitrovića, 90% opštine Ivanjica trenutno ima struju, 10% još uvek ne. Radovi su u toku i kako se on nada, trebalo bi da budu završeni svi radovi danas u toku dana. Juče su na terenu bile brojne ekipe Elektrodistribucije Srbije na otklanjanju problema na dalekovodu. Naime, ova opština je ostala bez struje, da podsjetimo, zbog prekida na snabdevanju između dalekovoda koji vodi od Požege ka Ivanjici. Ono što je juče potvrdila i ministarka Andrijana Mesarović, to je da je takođe bilo problema na privatnim parcelama gde su stabla pala na dalekovode, a ekipe Elektrodistribucije nisu mogle preventivno i na vreme da srede tu trasu dalekovoda zato što vlasnici nisu dozvoljavali pristup njihovim posedima. Tim povodom predsednik opštine Aleksandar Mitrović izjavio je juče za Glas Zapadne Srbije da je situacija slična kao i u nekim drugim opštinama u kojima je prethodnih dana bilo problema sa snabdevanjem električnom energijom. To je ta da su dalekovodi i trase dalekovoda vodile preko privatnih parcela i da te trase nisu bile uređene iz razloga što vlasnici nisu dozvoljavali ekipama Elektrodistribucije da pristupe na privatni posed, pa su nastajali sporovi i slične situacije, a onda smo došli u ovu kada ekipe ne mogu blagovremeno da intervenišu, pa je došlo do prekida u snabdevanju strujom. Ali, na svu sreću, monteri, sekači Srbija šuma, pripadnici žandarmerije sektora za vanredne situacije juče su vredno radili. Više od 700 ljudi je juče bilo angažovano samo ovde u Ivanjici kako bi ova opština dobila struju. Mi smo malo danas porazgovarali i sa građanima, pa da čujemo kakva su njihova razmišljenja i da li je struja stigla danas u njihove domove. Stigla je, mi smo bili nekih dan i po, sigurno bez struje. Koje je to selo? Grabovica. Treba da se dopusti da se prokrči daleko od putevi, svi da budu prohodni, da možemo zimi i leti da idemo komotno. Kad vam je stigla struja? Pa meni samo juče nije imalo malo struje. Ste čuli za ovo da neki ljudi ne daju na privatnim parcelama da intervenišu ekipe Elektrodistribucije? To sam gledao na televiziji, a ja nisam. Pa šta mislite o tome? To je krajne neodgovorno. Jer mi smo građani svi naše zemlje. I znači ja bi dao džabe i put da prođe, a kamoli da prokrešu za struju. A prema informacijama koje smo dobili od predsednika opštine Arilje, Predraga Maslara, danas u prekidu napajanja električnom energijom je deo između opština Arilje i Ivanjica, selo Dobrače, oko 350 stanovnika trenutno nema električnu energiju. Nadaju se da će taj problem biti rešen u narednih nekoliko dana, pošto je reč o nepristupačnom terenu. Da podsjetimo, vanredna situacija je na snazi i u opštini Ivanjica i dalje i u opštini Lučani, u delu opštine Prijepolje, u Sjenici, u Valjevu, u Loznici, ukupno u 11 opština. Ali generalno situacija se stabilizuje i temperatura je išla u prilog danas svima onima koji su radili na otklanjanju kvarova, s obzirom na to da je u Ivanjici temperatura u plusu. Što se tiče magistralnih i svih ostalih puteva u ovoj opštini, oni su u potpunosti očišćeni, što olakšava naravno pristup svima onima koji moraju da rade na otklanjanju kvarova. To su dežurne službe koje su i danas na terenu.
Dakle, oko 700 montera elektrodistribucije juče je bilo angažovano na terenu i danas u nešto manjem broju, naravno na otklanjanju ovih kvarova. I da podsjetimo, dakle, opština Ivanjica, 90% teritorije danas ima uredno snabdevanje električnom energijom.